Ikaze kuri mwese mukurikiye Inkwakuzi, nizere ko aho mugiye muri hagiye hatandukanye hirya no hino ku isi, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Rwanda, namwe mwese mushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda, muhawe ikaze ku byasohotse mu binyamakuru. Iyi ni Inkwakuzi mukurikiye. Turaza kubabwira ibiri mu Rwanda, turaza kubabwira bya Trump mu burasirazuba bwo hagati, turaza kubabwira n'inkuru zidasanzwe zigiye zitandukanye. Ikaze kuri mwese, uyu ni umwanya wo kugira ngo mumenye amakuru bityo mugire ishusho y'umunsi, namwe mumenye ukuntu umunsi wanyu muri buze kuwugenza. Reka duhere hano mu Rwanda, aho mu karere ka Huye abakekwaho kwikomeretsa ku myanya y'ibanga kugira ngo basabirize bafunzwe. Igihe akadomo.com kiravuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwatangaje ko abantu bakekwaho kwikomeretsa ku bushake kugira ngo babashe gusabiriza bakikomeretsa ku myanya y'ibanga, abo bantu bafashwe kugira ngo bafungwe bityo babazwe ibyo bakora. Abafashwe bafatiwe mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma mu kagari ka Matyazo, aho hafashwe abantu 4 basabirizaga bari mu masoko atandukanye basaba ubufasha bw'amafaranga yo kuvuza ibisebe bafite ku myanya yabo y'ibanga kubera ibisebe biciye ku bushake. Ni ukuvuga ngo biciye ibisebe ku bushake kugira ngo basabirize amafaranga, abantu bajye babaha amafaranga. Abafashwe rero ni umusore wo mu kigero cy'imyaka 23, akaba ari wo mu murenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza. Mu buhamya bwe rero avuga ko amaze imyaka 6 abikora, aho yahawe imiti imuca ibisebe ku myanya y'ibanga kugira ngo ajye asaba, avuga ko ashaka kujya avuga ko ashaka kujya kwivuza, gusa yarakoraga amafaranga akoreye akayaha uwamusize imiti, nawe akamuhemba buri cyumweru amafaranga 1,100. Gusa baje kunaniranwa kuko umukoresha we yamwambuye, maze nawe ahita atangira kwikorera, akajya asaba amafaranga ahawe yose agahita ayatwara. Mu bafashwe kandi harimo n'umusore w'imyaka 26 mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru, nawe wasizwe imiti ku bushake ku myanya y'ibanga imuca ibisebe, atangira gusaba ariko agakorera uwamusize imiti akamuhemba amafaranga 1,100 nawe ku kwezi, ndetse akamumenyera icumbi akanamugaburira. Gusa nawe baje gupfa ko yamwambuye, nawe ajya kwikorera ku buryo amafaranga yose yahabwaga yitwariraga. Undi mu bafashwe ni umusore w'imyaka 20 uvuka mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi, nawe yagiye i Kigali ahura n'umuntu bumvikana ko agiye kumusiga imiti imuca ibisebe ku bushake, akamujyana i Rusizi akajya asaba, maze akajya yaha uwamusize imiti agahembwa amafaranga 1,100 ku kwezi. Nyuma aramwambura atangira kwisomera ku giti cye. Undi watawe muri yombi ni umugore w'imyaka 27 uvuka mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, wabanaga n'umwe mu bacitse ibisebe ku bushake ku myanya y'ibanga, aho babanaga nk'umugore n'umugabo. Hanyuma umugore yaherekezaga umugabo mu isoko nk'umurwaza. Bombi rero mu buhamya bwabo bavuga ko bumvikanye ko bari kuzajya i Kigali gushyira imiti imuca ibisebe ku ibere kugira ngo bombi bajye bajyana gusabiriza. Amakuru rero avuga ko abafashwe bose bakoreraga umuntu umwe wo mu mujyi wa Kigali wari unafite umukozi ubakurikirana uwo bita manager, ariko yari mushiki we, gusa nyuma baje gutandukana kubera kumuhemba nabi, rimwe na rimwe akanamburwa. Batangira rero gusabiriza ntawe bashyira amafaranga. Abafashwe kandi mu buhamya bwabo bavuga ko imiti bashyiraga ku myanya yabo y'ibanga ibaca ibisebe ku bushake yazanwaga n'umuntu wo mu mujyi wa Kigali, ndetse iyo bagendaga mu masoko babaga bafite indangururamajwi bakazikodesha umuntu. Umuyobozi w'akarere ka Huye witwa Sebutege Ange yabwiye igihe turi gukuraho iyi nkuru ko bafashwe bakaba bari gukurikiranwa. Yagize ati yego twabafashe, operasiyo irakomeje, andi makuru muzayamenyeshwa nyuma. Abafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ngoma. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Aba bantu ngira ngo mukunda kubabona ahantu bakunda kugenda hatandukanye muri za gare, bakagenda nyine basaba nk'abantu ko kubona ko bafite uburwayi, kumbi ni ibintu bakoraga bakica ibisebe ku bushake. Idanje. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Nizere ko Inkwakuzi mubimenye, ubwo ni ukujya aya makuru y'icyo dukora ni ukuyabaha, namwe mugashaka icyo muyakoresha. Ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ikirehe, impanuka y'imodoka yaguyemo abantu 4, 16 barakomereka. Igihe kiravuga ko imodoka itwara abagenzi yavaga mu murenge wa Nasho wo mu karere ka Kirehe yerekeza i Kigali yakoze impanuka, abantu 4 bahita bapfa mu gihe abandi 16 bakomeretse. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane icyabiteye. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro rishyira uwa 18 Kanama 2026 ibera mu murenge wa Nasho mu karere ka Kagese. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba CSP Twizeyimana Hamdun yabwiye igihe ko iyi mpanuka yabaye mu rukerera ikorwa n'imodoka isanzwe itwara abagenzi ya Coaster. Yavuze ko abantu 2 bahise bapfa ako kanya, hanyuma abandi 2 bajyanwa
kwa muganga. Ati kugeza ubu ntituramenya icyaha giteye, ariko umushoferi yavuze ko yabuze feri kuko hari ahantu hamanuka cyane. Bishobora kuba rero byaratewe n'umuvuduko. Impanuka ikimara kuba haguyemo abantu babiri ako kanya, abandi bo bahise bajyanwa kwa muganga. CSP Twizeyimana yasabye abatwara ibinyabiziga kwirinda umuvuduko mwinshi, bakirinda ibisindisha kandi bagasuzumisha ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo. Yavuze ko ibindi biri gutera impanuka muri iyi minsi ari ugutwara umushoferi ananiwe, abasaba kubyirinda kugira ngo baramire ubuzima bwabo batwaye. Ati ikindi turasaba abagenzi kutarebera amakosa akorwa mu muhanda. Niba umushoferi agutwara kandi akagenda akora amakosa, bibwire polisi hakiri kare kugira ngo ikumire. Ikindi abagenzi nabo bashobora kubwira ubatwaye ko ari kugenda nabi akora amakosa. Ibi bifasha buri wese kuba ijisho rya mugenzi we. Kuri ubu rero abantu 16 bakomerekeye muri iyi mpanuka bari kuvurirwa mu bitaro bitandukanye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu kinyamakuru. Buri munsi inkiko zakira ibirego 20 bya gatanya. Ikinyamakuru Bwiza.com kiravuga ko inkiko zo mu Rwanda zakiriye ubusabe bwa gatanya za burundu bugera ku 3620 mu mezi 6 ya mbere y'umwaka 2026 kuva muri Mutarama kugeza muri Kamena. Ibi bivuze ko ku mpuzandengo buri munsi zakiraga ubusabe bugera kuri 20. Imibare mishya igaragaza ko ikibazo cya gatanya gikomeje kugaragara mu miryango nyarwanda, nubwo inkiko zishishikarizwa gushyira imbere ubuhuza mbere y'uko imanza zijya mu nzira ndende y'iburana. Mu mwaka 2025 raporo y'iyandikwa ry'abaturage n'iby'ingenzi biberekeye n'ubuzima bwabo yagaragaje ko mu Rwanda hatangajwe gatanya 2479, muri zo 2629 zikaba zaratanzwe n'inkiko mu buryo bwemewe n'amategeko. Iyi raporo kandi yagaragaje ko 41.2% by'abatandukanye bari bamaze igihe gito mu rushako, aho bari bataruzuza imyaka 10 bashakanye. Ku bijyanye n'ubutane bwagaragaye mu mwaka ushize, perezida w'urukiko rw'ikirenga Domitille Mukantaganzwa yavuze ko guhuza abashakanye bari mu nzira yo gutandukana bikomeje kuba ingorabahizi. Yashimangiye ko nubwo ubutane bushobora gukomeza mu buryo bw'amategeko, inkiko zigomba gukomeza guha agaciro ubuhuza kuko hari igihe abashakanye bashobora kwisubiraho bakongera kubaka umubano wabo. Ati abashakanye bakomeza kugira uburenganzira bwo kongera kubana no kongera kwiyemeza kubaka urugo igihe basanze ari byo bibabereye byiza. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga yavuze ko icyifuzo ari uko mu gihe kiri imbere haboneka imiryango myinshi ishobora kongera kubana ndetse n'iyo yaba yarigeze gutandukana. Imibare y'ubutane ikomeje gutuma ubuhuza bufatwa nk'inzira ikomeye yo gukemura amakimbirane yo mu miryango mbere y'uko abashakanye bafata icyemezo cya nyuma cyo gutandukana. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Burundi burashinja abanyarwanda kujya kwibayo kubera inzara. Ikinyamakuru Bwiza.com kiravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze ko hari abanyarwanda bajya mu Burundi kwiba, avuga ko bamwe babiterwa n'inzara. Bizimana yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube witwa Main Switch 257 ubwo yavugaga ku mubano w'u Burundi n'u Rwanda umaze igihe urangwa n'ubwumvikane buke kugeza ubwo Burundi bufunga imipaka yako. Minisitiri Bizimana yavuze ko hari abanyarwanda bajya mu Burundi bagamije kwiba cyane imyaka, avuga ko ibyo bikorwa abihuza n'ibibazo by'inzara. Ati twumvise abanyagihugu b'abanyarwanda bahora bagomba kuza mu Burundi kwiba. Hari abaje kwiba bakiba imirima bakagira gute kubera ko inzara itaboroheye, bahora bibira mu Burundi ariko ntibikunda. Ibi birego bya Bizimana ntabwo yagaragaje imibare cyangwa ibindi bimenyetso byihariye bigaragaza umubare w'abanyarwanda avuga ko bajya mu Burundi kwiba cyangwa aho ibyo bikorwa byaba byarabereye. Ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, Bizimana yavuze ko Burundi nta kibazo bifitanye n'abanyarwanda cyatuma batabana neza nabo, ariko ashimangira ko kugira ngo umubano w'u Burundi n'u Rwanda usubire ku murongo, u Rwanda nirwo rugomba kugira uruhare. Ati ku ruhande rw'u Burundi nta kibazo dufitanye nabo cyatubuza kubana nabo neza. U Burundi n'u Rwanda bimaze igihe bifitanye umubano utameze neza, cyane kubera ibibazo by'umutekano n'ibirego impande zombi zigenda zishinjanya. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abanyarwanda nyine bari gushinjwa kujya kwiba ibiryo mu Burundi. Iyi ni inkuru yo kuri Bwiza.com. Nanone i Rusizi 5 mu 10 bakora uburaya banduye virus itera sida.
nk'uko igihe akadomo ko kibivuga, abakora uburaya mu mujyi wa Kamembe akarere ka Rusizi bavuga ko hari abakiriya babasaba gukora imibonano mpuzabitsina badakoresheje agakingirizo, cyane cyane iyo bemeye gutanga amafaranga menshi. Abashinzwe ubuzima bavuga ko iyi myitwarire ishobora kongera ibyago byo kwanduzanya no gukwirakwiza virusi itera sida, kuko umwe muri babiri bakora uburaya i Rusizi afite virusi itera sida. Umukozi mu ishami rishinzwe ubuzima mu karere ka Rusizi, Wenceslas Habarugira, yabwiye igihe ko hafi 1/2 cy'abakora uburaya muri Rusizi bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Ati 1/2 cy'abantu bakora uburaya baba baranduye, niyo mibare iriho. Umwe mu bakora uburaya i Kamembe yavuze ko hari abakiriya babageraho bafite amafaranga menshi bakabasaba gukora imibonano mpuzabitsina badakoresheje agakingirizo. Yagize ati, umugabo arakubwira ngo araguha menshi mukoreraho, cyangwa guhe make akoresha agakingirizo, kubera ko nawe uzi ko ubuze uko uhagaze uhitamo ukavuga uti n'ubundi nararangiye ntacyo ndamira. Yavuze ko kandi hari n'abakiriya bashobora kwemera gukoresha agakingirizo ariko bakagakuramo mu gihe imibonano yatangiye. Ati, hari n'abakubeshya ko bayambaye mwatangira igikorwa bakayambura mukaba mwanarwana. Undi ukora uyu mwuga avuga ko kenshi ikibazo gituruka ku bakiriya b'abagabo, cyane cyane abanga gukoresha agakingirizo. Ati, n'abagabo nta mugore wakwanga gukoresha agakingirizo. Iyo umukobwa asabye ko gakoreshwa, hari umugabo uvuga ko atagakoresha, umukobwa rero akabura amahitamo. Uyu mukobwa kandi avuga ko hari abakiriya bamugezeho bakamuhitishamo amafaranga menshi ariko bakifuza ko imibonano ikorwa nta gakingirizo. Ati, baraza bakamitishamo amafaranga cyangwa se bakamitishamo amafaranga make hanyuma tugakoresha agakingirizo. Yatanze urugero rw'umukiriya ushobora gutanga ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda aho gutanga ibihumbi 10 ngo akoreshe agakingirizo. No kuvuga ngo gukoreraho bikaba ibihumbi 50 hanyuma ibihumbi 10 gukorera ku gakingirizo. Gusa raporo ya RDHS mu 2025 yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare NISR ku bufatanye igaragaza ko 2.2% by'abanyarwanda bafite imyaka 15 hagati y'15 na 49 bafite virusi itera sida. Abagore bafite ubwandu ni 2.8% mu gihe abagabo ari 1.5%. Ubwandu rero buri hejuru mu mijyi kurusha mu cyaro, kuko muri rusange 3.3% mu batuye imijyi ugereranyije na 1.7% mu cyaro. Umujyi wa Kigali niwo ufite igipimo kiri hejuru cya 3.7%, mu gihe intara y'Amajyaruguru iri ku gipimo cya 1.0%. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Aho ni mu karere ka Rusizi twari turi. Trump yakangishije kurasa inshuti ya Amerika Oman niba yitambitse mu nzira ku masezerano na Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yakangishije kurasa Oman, inshuti ya Amerika, niba yitambitse mu nzira y'ibiganiro ubutegetsi bwe bugirana na Iran, nk'uko bitangazwa n'igitangazamakuru Fox News cyo muri Amerika. BBC iravuga ko Amerika na Oman buri gihugu kwacyo bimaze igihe bigirana ibiganiro na Iran bigamije kongera gufungura umuhora wa Hormuz, inzira y'amazi y'ingenzi cyane ku bukungu bw'isi. Hashize amezi hafi 6 ahanini iyo nzira ifunze mu gihe cy'intambara hagati ya Amerika na Iran. Umunyamakuru wa Fox News yavuze ko perezida wa Amerika yashyize icyo gikangisho kuri Iran ubwo yakoreshaga imvugo nyandagazi mu kiganiro bagiranye kuri telefone. Mbere yaho kuwa mbere, abategetsi bo muri Iran bavuze ko bari hafi kongera kugirana amasezerano na Oman kandi ari hafi kugera ku musozo. Hagati aho, ejo hazaza h'ibiganiro hagati ya Amerika na Iran ntasobanutse neza kuko amasezerano y'ubwumvikane cyangwa se ibyo bita mu Cyongereza Memorandum of Understanding MOU hagati y'impande zombi arangije igihe cyayo. Aganira n'abanyamakuru kuwa mbere mu cyumba cyitwa Oval Office byo mu biro bya White House, Trump yabajijwe na BBC News niba arimo gushaka kongerera igihe iyo MOU, nuko arasubiza ati oya. Kuva Amerika na Israel biteye muri Iran muri Gashyantare 2026, Iran ahanini yafunze umuhora wa Hormuz unyuzwamo hafi 1/5 cy'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi, ndetse ubusanzwe unanyuramo gaze itunganyije. Kongera gufungura byakomeje kuba ingingo y'ingenzi y'ibiganiro. Oman ihana imbibi n'igice cy'amajyepfo cy'uwo muhora, ndetse ivuga ko ari igihugu kidafite uruhande kibogamiyeho muri iyi ntambara, ariko yakomeje kwibasirwa n'ibitero byinshi bya Iran, ndetse ubu irimo kugira uruhare rukomeye mu biganiro na Iran byo kongera gufungura iyo nzira yo mu mazi. Amerika yakomeje ibikorwa byayo byo gutuma uwo muhora wongera gufungurwa. Umunyamakuru Trey Yingst wa Fox yasubiyemo amagambo ya Trump agira ati, niba Oman yitambitse mu nzira tuzabamishaho ibisasu kugeza amabyi abavuyemo.
ariko perezida ukoresha iyi mvugo nawe ngo kugeza amabyi abavuyemo. Reka mbisubiremo, niba Omani yitambitse mu nzira tuzabamishaho ibisasu kugeza amabyi abavuyemo. Ibisobanutse neza icyo Trump atekereza ko cyaba ari ukwitambika intego ze kuri aya masezerano. Muri icyo kiganiro na Fox, Trump yanavuze ko Amerika ifite uburyo bwo ku ruhande ivuganamo mu buryo butaziguye n'umutwe wihariye wo mu ngabo za Iran witwa Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC, umutwe wa gisirikare ukomeye ufite ijambo rikomeye mu bukungu na politike muri Iran. Umuvugizi wa IRGC yahakanye ibivugwa na Trump. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Iyi mvugo ariko ya Trump ntabwo ari nziza, iyi ni imvugo rwose itameshe. Zambia, Hakainde Hichilema yatangajwe ko yatsinze amatora ya perezida. Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yatangajwe ko yatsinze amatora ya perezida yabaye muri uku kwezi nyuma yo kubona amajwi arenga 60% by'amajwi yemejwe y'abatoye. Komisiyo y'amatora ya Zambia ECZ yatangaje ibyavuye mu matora nyuma yo kubarura no guhuza amajwi yo mu duce 226 abaturage batoreyemo. Igaragaza ko Hichilema wo mu ishyaka UPND yatsinze ku majwi 2,965,326 angana na 60%, angana na 60.49%. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Umuyobozi w'abanyeshuri mu Buhinde yahagaritse imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara nyuma y'iminsi 16. Impirimbanyi yo muri leta ya Jharkhand mu burasirazuba bw'Ubuhinde yahagaritse imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara yari imaze iminsi 16 akora nyuma y'uko leta yemeye ibyo abigaragambya basabaga byo guhagarika ikizamini cyo gutanga akazi cyateje impaka. Icyakora abigaragambya bavuga ko batazahagarika imyigaragambyo yabo kugeza igihe ikigo cy'Ubuhinde gishinzwe iperereza kizatangira iperereza ku byaha bikekwa ko byabaye no mu bindi bizamini byo gutanga akazi. Devendra Nath Mahto, umwe mu bayoboye iyo myigaragambyo, yahagaritse kwicisha inzara akaba ari mu bitaro mu murwa mukuru wa Ranchi wa Jharkhand, aho yajyanywe mu bitaro mu cyumweru gishize nyuma y'uko ubuzima bwe bwari butangiye kumera nabi kubera kumara igihe yatarya. Yari umwe mu bantu bamenyekanye cyane muri iyo myigaragambyo yatangiye ku itariki ya 25 Nyakanga, aho abashaka akazi n'abanyeshuri bashinje ko habaye amakosa mu bizamini byo gushaka abakozi ba leta, bakanasaba ko habaho amavugurura mu buryo ibyo bizamini bikorwa. Mu Buhinde akazi ka leta karashakwa cyane kuko kaba gatanga umutekano, kuko kaba kizewe mu gihe kirekire. Buri mwaka abantu barirwa muri za miliyoni bakora ibizamini byo gushaka imyanya ya leta mu rwego rwa leta zigize iki gihugu cyangwa mu rwego rw'igihugu. Abenshi bajya no mu mashuri abategura, ibyo bita coaching classes, kugira ngo babitsinde bagakomeza kubikora neza kugeza ku myaka ntarengwa baba bemerewe. Ariko kandi byinshi muri ibyo bizamini byagiye bivugwaho ibibazo, birimo kuba ibibazo by'ibizamini byaragiye bimenyekana mbere y'igihe, cyangwa se ibizamini nyine bakabikopera kubera ko babibonye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se abakandida bagakoresha ubundi buriganya. Ndetse no mu bantu batsinze ibizamini akenshi bahura n'ibibazo aho gahunda yo kubashyira mu myanya y'akazi ishobora kumara imyaka myinshi. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Perezida Samia Suluhu Hassan na Tshisekedi baganiriye ku bucuruzi, ishoramari n'umutekano w'akarere. BBC iravuga ko perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yakiriye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Antoine Felix Tshisekedi mu ngoro ye iherereye ku kirwa cya Zanzibar. Nk'uko BBC ikomeza ibivuga, irakomeza ivuga ko ibiganiro by'abayobozi byibanze ku gushimangira ubucuruzi n'ishoramari, urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ingufu, ndetse n'ibibazo by'umutekano mu karere. Perezida Samia yavuze ko banaganiriye ku kibazo cy'umutekano muri Kongo, ndetse anashimira Perezida Tshisekedi kubw'imbaraga ze mu kuzana amahoro n'ituze mu gihugu cye. Perezida Samia yagize ati, uretse kuganira ku kibazo cy'umutekano muri Kongo, nashimiye nyakubahwa Perezida Tshisekedi kubw'imbaraga ze zo kuzana amahoro n'ituze ndetse no gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano. Uru ruzinduko rwa gatatu nirwo perezida yakoreye muri Tanzania, rubaye urwa gatatu rero kubera ko yasuye iki gihugu inshuro 3 kuva yajya ku butegetsi mu mwaka wa 2019. Uru ruzinduko rubaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba ingorabahizi, aho ingamba za diplomasi zibanda ku gushaka umuti urambye w'amakimbirane arizo zirimo zirakoreshwa. Iyi ni inkwaku zikurikiye, iyi ni byasohotse mu binyamakuru.
iyo yari inkuru ya BBC. Uwo ni Perezida Tshisekedi yakirwa na mugenzi we wa Tanzania. Umuvandimwe Bashar al-Assad yakatiwe igihano cy'urupfu muri Syria. BBC iravuga ko urukiko rwo muri Syria rwakatiye Wassim al-Assad, mubyara we wahoze ari perezida wa Syria Bashar al-Assad, igihano cy'urupfu. Wassim al-Assad yahamwe n'ibyaha byinshi birimo ubwicanyi bwateguwe byakozwe mu ntambara ya Syria yari imazemo imyaka myinshi. Yatawe rero muri yombi muri Kamena. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'icyumweru kimwe Bashar al-Assad na mu gihano cy'urupfu badahari, nyuma yo gushinjwa ibyaha byibasiye inyokomuntu. Bashar al-Assad n'umuryango we bahungiye mu Burusiya nyuma y'uko ingabo zirwanya ubutegetsi bw'igihugu zinjiye mu murwa mukuru Damas mu Ukuboza 2024 zihagarika ubutegetsi bw'umuryango we bwari bumaze imyaka irenga 50 muri icyo gihugu. Iyi ni inkuru zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Iran yateguje kurwana umuhenerezo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran yatangaje ko ishobora gutangira kugaba ibitero mu bice bitandukanye ingabo za Amerika zirimo, nyuma y'uko ibiganiro bigamije kugera ku masezerano arambye yo guhagarika intambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidatanze umusaruro. Igihe akadomo.com kiravuga ko umuyobozi mukuru wo muri Iran yabwiye Reuters ko inzego z'igihugu zigomba kwitegura ko umwuka mubi ushobora kurushaho kwiyongera mu nzira ya Hormuz no mu karere muri rusange. Aha yateguzaga inzego z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko Tehran yiteguye gufata ibyemezo bikomeye kandi ko ishobora kugaba igitero kugira ngo ice intege ibikorwa bya gisirikare bya Amerika muri Hormuz. Muri Kamena, Iran na Amerika bari basinye amasezerano y'agateganyo agamije guhagarika intambara abaye iminsi 60 yo kugera ku masezerano yagutse ku bijyanye na gahunda ya Iran y'ingufu za nucleaire n'ibihano Amerika yayifatiye. Ayo masezerano yavugaga ko ibikorwa bya gisirikare ku mpande zombi bigomba guhagarara ako kanya kandi burundu. Icyakora yahise azamo agatotsi amasezerano kubera kutumvikana ku micungire y'inzira ya Hormuz, inzira y'amazi inyuramo hafi 1/5 cya peteroli ikoreshwa ku isi. Perezida wa Amerika Donald Trump abajijwe niba Washington ishaka kongera igihe cy'ayo masezerano y'agateganyo, yavuze ko bitazabaho. Nubwo bimeze bityo, hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Trump bwafunguye ibiganiro bitaziguye mu buryo bw'ibanga n'umutwe w'ingabo za Iran wa Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Axios yatangaje ko Tulsi Gabbard wahoze ayobora urwego rw'ubutasi rwa Amerika yavuganye n'umuyobozi muri Iraq ufitanye umubano ukomeye na IRGC, hanyuma ubutumwa bwa Amerika bugashyikirizwa umugaba wa IRGC General Ahmad Vahid. Jared Kushner, umukwe wa Trump akaba n'intumwa ye yihariye, yavuze ko ibiganiro hagati ya Leta ya Amerika n'inzego zitandukanye za Leta ya Iran bishobora kuba biri ku rwego rukomeye kurusha mbere. Ku rundi ruhande, Iran yavuze ku ngingo ya 3 y'amasezerano yo muri Kamena yayaga uburenganzira bwo gucunga inzira ya Hormuz isangiye na Oman ya Amerika. Washington yarabihakanye. Imirwano yongeye kubura nyuma y'uko Iran irashe ubwato bwavugaga ko bwashakaga kunyura muri Hormuz bukoresheje inzira itemewe. Umuyobozi wo muri Iran yavuze ko Amerika igomba kubahiriza ingingo zose z'amasezerano mu byumweru bike biri imbere. Kugira ngo ibiganiro bikomeze, Iran kandi iri kuganira na Oman ku masezerano yo gucunga inzira ya Hormuz, ivuga ko impande zombi ziri hafi kumvikana. Iyi ni inkuru zikurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Uburusiya bwashinje Ubwongereza kwenyeza umuriro mu ntambara ya Ukraine. Uburusiya bwashinje Ubwongereza guhitamo nkana kongera ubukana bw'intambara ya Ukraine nyuma y'uko hemejwe ko drone zakozwe n'Abongereza zakoreshejwe mu kugaba ibitero ku ntego zo mu Burusiya. Ambasade y'Uburusiya mu Bwongereza yavuze ko London irimo kwitwara nk'umufatanyacyaha mu bitero, iburira ko ibikorwa byayo bizagira ingaruka kandi ko izabyishyura. Uburusiya bwavuze ko uruhare rw'Ubwongereza mu ntambara bwiyongera ariko ikiguzi nacyo kizishyurwa kizamuka. Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza yasubije ko idateze kuva ku murongo wo gushyigikira Ukraine, ivuga ko yiyemeje kuyifasha kubona ibikoresho byo kwirwanaho. Drone zakozwe n'ibigo bibiri byo mu Bwongereza zakoreshejwe mu kugaba ibitero ku bigo bya gisirikare n'inganda mu Burusiya zirimo inganda zitunganya peteroli n'ububiko bwa Wildberries, kandi Ukraine ikaba yaravuze ko zimwe mu nyubako nini z'iki kigo zimaze kwangirika. Uburusiya bwatangaje ko mu bitero drone zigera kuri 620 zoherejwe mu gace gakikije Moscow, izirenga 180 zikaraswa n'ubwirinzi bwo mu kirere. Abantu benshi bakomerekeye muri ibyo bitero. Ukraine nayo yatangaje ko ibitero by'Uburusiya muri Zaporizhzhia byahitanye nibura abantu 2, abandi 4 barakomereka. Iyi ni inkuru zikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Umugore yarwanye n'idubu kubw'amahirwe ntiyapfa.
ikinyamakuru Ukweli Times kiravuga ko umugore wo muri Alaska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarokotse idubu nyuma yo gukoresha umuti yayifuhereye mu maso ubwo yari ari kwiruka wenyine mu nzira izwi cyane batembereramo muri iki gihugu. Ku wa kane tariki ya 13 Kanama 2026 uwo mugore yatewe n'idubu ubwo yari ari mu nzira ya Wolverine Ball Trail hafi y'agace ka Prospect Heights mu mujyi wa Anchorage muri Alaska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko nk'uko CBS News yabitangaje uwo mugore yari ari kwiruka wenyine ubwo idubu y'ikigina yamuteraga. Yari afite umuti wifashishwa mu gufuhera inyamaswa arawukoresha maze idubu iramureka, bityo abasha gukomeza mu nzira n'amaguru ariko yamukomerekeje. Nyuma yaho yajyanywe mu bitaro kugira ngo avurwe ibikomere yatewe n'iyo dubu, ariko abayobozi ntibatangaje uburemere bw'ibikomere bye. Iyi mpanuka ibaye mu gihe muri Alaska hamaze kuba ibindi bitero by'idubu byinshi. Abayobozi bavuga ko mu majyepfo ya Alaska hashobora kuba hari idubu zigera kuri 1 ku kilometero kare imwe, bigatuma abaturage n'abakunda gutembera mu mashyamba basabwa kurushaho kwitwararika. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abatavuga rumwe na Tshisekedi bari mu nzira berekeza muri Tanzania kuganira nabo. Abanyapolitiki batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo bamwe mu bagize amashyaka akomeye atavuga rumwe na leta bari mu nzira bagenda berekeza muri Tanzania. Amakuru dukesha umunyamakuru wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Steve Wembe aravuga ko abanyapolitiki bari mu nzira bajya muri Tanzania aho biteganyijwe ko bazakirwa na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Nk'uko ikinyamakuru Ukweli Times gikomeza kibivuga, biteganyijwe ko aho Perezida Tshisekedi ari mu gihugu cya Tanzania kuva ku wa mbere tariki ya 17 Kanama 2026 aho yageze bivugwa ko agiye gusaba Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumufasha akamuhuza n'abamurwanya batavuga rumwe nawe mu mugambi we mubi wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo akomeze gutegeka RDC mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahari. Aya makuru yakomeje gucicikana kandi avuga ko mu Tshisekedi yifuza kuganira nabo harimo na Joseph Kabila Kabang wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uru rugendo rubaye mu gihe muri RDC hakomeje kuba impaka hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo, ndetse n'ibiganiro ku bibazo bya politiki n'umutekano bikomeje kuba ku ngingo ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ijyanye no guhindura itegeko nshinga. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Kadusoreza Nyagatare baravuga ko batagisarura kubera inkende. Abatuye mu murenge wa Kiyombe mu karere ka Nyagatare bavuga ko inkende zibonera imyaka zigasubiza inyuma urugendo rwabo rwo kwiteza imbere, bagasaba inzego kubireba no kubakemura iki kibazo. Nyiramasha Betty wo mu kagari ka Karujumba yavuze ko izi nkende zituruka mu ishyamba rya leta kandi ko bamaze igihe basaba ubufasha ariko ntibabuhabwe. Ati inkende zisanzwe ziri hano muri iri shyamba rya leta, iziraza rero zikangiza imyaka yacu. Ni ikibazo duhora tugaragaza ariko ntabwo dufasha. Turasaba ababishinzwe cyangwa se abashinzwe inyamaswa ko bazitwara aho zigomba kuba. Ingabire Solange nawe yaragize ati impungenge ni nyinshi kuko ibyo uhinze byose inkende ziraza zikabyona, birimo ibigori, ibijumba ndetse n'urutoki. Turasaba ko izo nyamaswa zivanwa mu baturage. Dushimimana Janvier yasabye ko inkende zibonera zajyanwa muri parike aho ngo zikomeje kubahombya. Ati nkatwe abaturage twifuza ko bazijyana muri pariki kuko zihora zitwarira imyaka, ziba zihishe mu mashyamba, tukifuza ko badufasha kuzivanamo. Ikimaye Philomene yunze mu gihe mugenzi we asaba ko izi nyamaswa zijyanwa kure y'amasambu yabo kuko barahinga ntibasarure. Ati byakabaye ngombwa ko bafata umunsi wo kuzihiga bakazirukana zikajya muri pariki kuko hano ntibatwemerera kuzica kandi zitwangiriza imyaka. Inkende ziratwonera ntidusarura. Uretse izi nkende zibangamira abaturage zibonera imyaka yabo, abatuye mu kagari ka Karujumba bavuga ko hari n'inyamaswa zirimo imbwebwe zibarira amatungo ndetse zikarya n'abantu. Bavuga ko mu cyumweru gishize hari abantu bagera kuri 5 zariye bakajyanwa mu bitaro. Benshi bahuriza ku kuba izi nyamaswa zituruka mu mashyamba, ibyo baheraho bavuga ko ari ikibazo gikwiriye gushakirwa umuti urambye. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Kakosa Henry yavuze ko ari ikibazo kirimo gushakirwa igisubizo mu bufatanye n'ubuyobozi bwa pariki y'Akagera. Ati uburyo bwo gufashwa burahari, hari ikigo kijya cyishyura abaturage igihe hari inyamaswa zangije imyaka yabo, bakishyurwa hakurikijwe itegeko. Abaturage barabigaragaza tukandikira ikigo leta yashyizeho kikaza kikabishyura. Ikindi kandi dukorana na pariki y'Akagera, izo nyamaswa zigakurwa mu baturage. Meya Kakosa yakomeje avuga ko umuturage wakomerekejwe n'inyamaswa bagomba kuvuzwa. Ati umuturage wakomerekejwe n'inyamaswa aravuzwa, barabigaragaza bakavuzwa. Icyo tubasaba ni uko bajya babigaragaza.
aba baturage baravuga ko bagaragaje iki kibazo inshuro nyinshi, ariyo mpamvu bifuza ko kuri iyi nshuro ijwi ryabo ryakumvikana, izi nyamaswa zikajyanwa he? Muri parike. Iyi ni inkwakuzi, ibi byari byasohotse mu binyamakuru. Amakuru aba ari menshi, ariko aya tuba twabahitiyemo abafasha gutangira umunsi muzi ukuntu umunsi wanyu uri buze kugenda, kubera ko muba mufite amakuru yose ahagije. Niba uri inkwakuzi itarakora subscribe, yikora hasi kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro. Muhahe murongo.